Nibyo abahanga ndetse n'abashakashatsi bavuga ko ngo kuba umunyapolitiki ukomeye cyane ari uko wakoranye n'inyeshyamba, ndetse kandi ubushakashatsi bugaragaza ko iyo inyeshyamba zitaza kubaho ngo abanyapolitiki b'ibihangange twagiye twumva kuri iyi si ntibari beho. Ikaze kuri uyu mwanya w'amakuru ntangiye gutya ku mutekano, politike, diplomasi, ubukungu ndetse n'imibereho. Tugiye kugaruka ku nyeshyamba zivugwa mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, inyeshyamba za M23 uyu munsi zikomeje guhungabanya umutekano w'abanyekongo nk'uko ubutegetsi buri Kinshasa bubivuga. Ikaze turahera kubikomeza kwandikwa mu itangazamakuru ndetse n'ibishyirwa hanze n'imiryango mpuzamahanga, ariko unyemerere nonaha twinjire ku nkuru y'ikinyamakuru NBC cyasohoye ku munsi w'ejo kivuga ko inyeshyamba za M23 ngo zaba zirimo gufatanya n'igihugu cy'u Rwanda mu kubangamira umutekano w'abaturage. Hari inyandiko ikinyamakuru cyashyize hanze. Bahaye ikaze kuri uyu mwanya w'amakuru akomeye cyane ku bivugwa byose bitangazwa ku mutekano, politike, diplomasi, ubukungu ndetse n'imibereho. Kuva mu ntangiro z'umwaka wa 2022 nibwo intambara mu burasirazuba w'igihugu cya Kongo yari ifashe intera iri hejuru cyane. Nibwo urugamba rwari rwinjiye mu bice bitandukanye ndetse yewega n'isi yose irarumenya. Si igisobanuro cy'uko aribwo intambara yari itangiye, ahubwo nuko abantu benshi aribwo bari batangiye gukurikira intambara irimo irabera mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo kugeza magingo aya ngaya muri iki gitondo cya tariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu 2025, mu gihe kandi nabwo ngo ni intambara imaze imyaka 3 n'igice irimo irabera mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Intambara ibera mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo yatangijwe n'inyeshyamba za M23 mu kwezi kwa 11 umwaka wa 2021. Kuva uwo munsi, kuva iryo joro isasu rya mbere rivuga ndetse rirashwe n'umutwe w'inyeshyamba za M23, aho ryahereye nta muturage n'umwe wigeze wongera kujya mu nzu ngo aryame asinzire. Yewega abaturage bacyumva ayo masasu avuga baravuze bati wenda n'iby'akanya gato birahita birangira. Bari bamaze imyaka 10 babayeho badahunga imitungo yabo kuko ibyo byaherukaga mu mwaka wa 2013. Nibwo nanone umutwe w'inyeshyamba za M23 bumvanye imitsi n'ingabo za Kongo FARDC, ariko kubw'icyo gihe Mamadou Ndala yaje kwirukana abarwanya umujyi wa Goma abakubise inshuro ku buryo bukomeye cyane. Ntibigeze bava ku izima. Bivugwa ko ngo bagiye bakajya mu bihugu by'ibituranyi by'igihugu cya Kongo, bubaka igisirikare karahava, maze bategura intambara ari uyu munsi irimo irarwanwa mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Uburyo bwa diplomasi bwarakoreshejwe, ariko kandi biragaragara neza ko nubwo bwakoreshejwe ngo ntacyo bwigize bugeraho. Amakuru yerekana ko intambara mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo nibura miliyoni z'abaturage zimaze guhunga ibyazo, maze kandi iyo mvuze ngo zimaze guhunga ibyazo ni imitungo yabo ndetse n'ubutaka bwabo muri rusange. Impunzi zabaye nyinshi mu bihugu by'ibituranyi karahava, abaturage barapfa. Guhera ibyo gihe nababwiye kugeza uyu munsi nta baturage wabona mu gihugu cya Kongo bageze babaho batekanye kuko abaturage barirukanse. Ibyo si byiza cyangwa se si bikorwa navuga ngo ni byiza, n'ingaruka z'inyeshyamba. Niyo mpamvu abenshi bagira bati twanga inyeshyamba kuko ziteza umutekano muke. Kuva icyo gihe umutwe w'inyeshyamba za M23 wakomeje guhangana n'ingabo za leta FARDC barambarana maze karahava. Ariko ku rundi ruhande birerekana ko n'uyu munsi intambara ikomeje kubera mu bice bigiye bitandukanye. Raporo zigiye zitandukanye nizo zari zinzanye kugira ngo tuziganireho, ariko ndaza kugaruka ku kinyamakuru NBC News cyandikira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyaje ko gukora ubutasi gisanga nibura u Rwanda rwohereza abasirikare ibihumbi rwarohereje abasirikare 5,000 burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Iyi raporo yashyizwe ahagaragara ndetse ngo n'amashusho icyogajuru cyaje gufata biganiro byerekana rwose ngo urugero rw'intambara iri mu gicucu cy'u Rwanda kuri Kongo, kubera ko ngo Amerika igerageza kugirana amasezerano y'amahoro no kubona amabuye y'agaciro yo muri aka karere. Ngo yakoresheje ibyogajuru ibona ko ngo hari abasirikare b'u Rwanda nibura basaga 5,000 baba bari ku butaka bw'igihugu cya Kongo.
Si ikinyamakuru gusa cya NBC News kirekuye iyi nkuru cyangwa se cyaje kuvuga kuri iyi nkuru, ahubwo mu nama zagiye zitandukana za Loni, inama zigiye zitandukanye z'imiryango mpuzamahanga, akanama gashinzwe umutekano ku isi, guverinoma ya Kongo ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye ku isi bashinje u Rwanda gushyira ingabo nyinshi cyane mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Izo ngabo ngo zifasha umutwe wa M23, nyamara ku ruhande rw'abayobozi ba Kongo bo berekana ko ngo ingabo z'u Rwanda arizo bahanganye nazo, cyane ko badahwema kuvuga mu itangazamakuru ko bahanganye n'igitero u Rwanda rwabagabyeho. Kuva izo nyandiko zajya hanze binyuze muri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'abandi bavugizi ba guverinoma y'u Rwanda, ntibari bemera ko ibyo bashinjwa ari ukuri, kuko u Rwanda ruhakana ibivugwa n'imiryango mpuzamahanga yaba za Loni ndetse n'akanama gashinzwe umutekano ku isi, ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi, bose bashinje u Rwanda gufasha umutwe w'inyeshyamba za M23, kugeza n'ubwo raporo z'umuryango mpuzamahanga zasohoye amafoto ngo yerekana ko hari abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda bari ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Ariko kuva icyo gihe u Rwanda ntirwigeze rubyemera, ntirwigeze rwemera rwose ko rufite abasirikare ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Ku munsi w'ejo ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2025 nibwo hasohotse inkuru mu kinyamakuru NBC News cyandika ko ngo nibura mu mujyi wa Goma abapfuye barenga 7,000 ndetse haza gufatwa ku ngufu abasaga amajana. Ku ngufu nibo bafashwe, ngo inkambi z'abantu yebega zarimuwe, abantu bava mu byabo, ndetse kandi aba bose ngo byaje kugenda bibaho ubwo hari umujyi wa Goma wafatwaga ku itariki 27 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2025. Bati gereza zaratwitswe, ubucuruzi bwarahombye, abaturage rwose ngo bagera kuri 5,000,000 mu rugendo rwo guhunga ibyabo. Ati ibyo byose kandi ikinyamakuru cyongeye kubishinja ko ari intambara iheruka kuba mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, aho kandi ngo izi zose zari inzirakarengane. Iki kinyamakuru cyavuze ko ngo ari ihohoterwa riteye ubwoba ndetse n'imibabaro ku nzirakarengane mu myaka 3 n'igice intambara yarakajije umurego mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Nk'uko nabibabwiye, cyavuze kiti guhera mu Gushyingo 2021 ubwo umutwe w'inyeshyamba za M23 wagabaga ibitero, iryo joro ntago abaturage ngo bigeze babona amahoro mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Aya makimbirane yageze mu kwezi kwa Mutarama ndetse na Gashyantare, ubwo inyeshyamba cyane cyane Kongo ibihumbi by'abasirikare b'u Rwanda ngo barwana nabo bafashe umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru ari wo Goma. Iki kinyamakuru nacyo cyongeye gushingira ngo kuri raporo zagiye zigaragazwa na Loni, cyongera gushinja u Rwanda gukorana n'umutwe w'inyeshyamba za M23, kuko mu nyandiko cyashyize hanze cyavuze ko ngo ingabo z'u Rwanda arizo zaba zarafashe umujyi wa Goma, Bukavu n'ahandi hagiye hatandukanye. Ibi byatumye ngo Kongo ngo abaturage bahunga n'ingabo zayo zirahunga, ngo n'ingaruka ku basivile zaje kuba mbi cyane, mu gihe ngo abenegihugu n'abanyamakuru basobanuye uburyo imirambo yatonze imihanda kandi abakomeretse ngo bari buzuye ibitaro, ndetse muri iyi mijyi ibiri navuze ibihumbi n'amagana ngo bahunze ingo zabo. Iki kinyamakuru kivuga ko umujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Kongo ngo abarwanyi ba M23 bakoze imyigaragambyo mu bibuga ndetse by'imikino n'ibibuga by'indege, bagendeye ku mashusho yagiye aca nko ku kibuga cy'umupira w'amaguru Stade d'Ernest, barerekana ko ngo ibyagiye bigaragara ari imyigaragambyo yakorwaga n'abarwanyi ba M23. Cyakomeje kugenda kivuga ku nyandiko nyinshi cyane mu buryo bagiye bagaragazamo amafoto agiye atandukanye, bisa nkaho bagaragazaga ko bashinja igisirikare cy'u Rwanda RDF gufatanya n'umutwe w'inyeshyamba za M23. Nubwo iki kinyamakuru NBC News cyaje gusohora iyi raporo, si bwa mbere si n'ubwa nyuma, kuko u Rwanda ruvuga ko atari rwo. Nyamara kandi si cyo gusa, kuko na guverinoma ya Kongo yamaze kugaragaza ko ngo
ihanganye n'ingabo z'u Rwanda. Ibinyamakuru byinshi nka CNN byagiye bivugaho, ariko u Rwanda ruravuga ruti izi nkuru ni ukuduharabika, ndetse kandi ntirwigeze ruhwema kuvuga ko imiryango mpuzamahanga ibyo iruvugaho atari ukuri. Kuri uyu munsi cyangwa se kuri ubu, impande zombi zikomeje guhangana ziritana ba mwana, mu gihe kandi ubu ngubu bivugwa ko ngo ibiganiro birimo birajya imbere hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu bibiri ari byo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda, ari ibiganiro byo kuzahura amahoro ku bihugu byombi. Ese bizagerwaho? Ni byinshi cyane wavuga muri izi nkuru. Ese kugeza amagingo aya ngaya ko imiryango mpuzamahanga isohoreza raporo izikoraho iki? Ni byinshi abaturage mu gihugu cya Kongo bakomeje kwibaza, kandi ubona ko uko byagenda kose bibaza uburyo ibibazo biri mu gihugu cyabo bizarangira. Ni amakuru akomeza kugenda atangazwa. Ibyo byose ni bimwe mu byagiye bitangazwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye mpuzamahanga, ariko kandi n'ubwo izi raporo zijya hanze, guverinoma y'u Rwanda irazihakana. Bakunzi ba Shema Chronique, reka mbifurize kugubwa neza, namwe makuru twagira ngo tugende tubagezaho tuyagarukeho. Reka mbifurize ko amahoro y'Imana akomeza kubana namwe mu bice bitandukanye, kandi subscribe kugira ngo dukomeze kubana kuri izi page zikomeye ku makuru abavugwa ku mutekano, politike, diplomasi, ubukungu ndetse n'imibereho. Murakoze, murakarama.